Ħanqraw kapitlu qasir mill-profeta Iżajja. Kapitlu 4 li jitkellem dwar il-riżultat il-barkiet illi ġabilna il-Messija. Hawnhekk huwa deskritt bħala ir-rimja tal-mulej, ir-rimja tal-mulej, il-zokk, il-fera li ħarġet minn quddiem il-mulej. Ħanibdew minn vers 2. Ir-rimja tal-mulej dakinhar tkun sabiħa u glorjuża. U frott l-art ikun il-kburija u żżina għal-meħlusin ta' Iżrael. U jiġri illi min jibqa' f'Sion u min jibqa' f'Ġerusalemm jissemma qaddis. Kull minnu miktub fost il-ħajjin f'Ġerusalemm. Meta Sidi jaħsel il-ħmieġ ta' bniet Sion u jnaddaf id-dmija ta' Ġerusalemm ġonofsa bl-ispirtu tal-ġustizzja u bl-ispirtu tal-irda. U l-mulej joħloq fuq il-medda kollha tal-glorja tal-olja ta' Sion u fuq il-laqat tagħha sħaba u duħħan binar u d-dija ta' nar ħeġġeġ bil-lejl. Għax fuq il-glorja kollha ikun hemm tinda. U jkun hemm qarix għad-dell binar misħana u biex iservi ta' kenn u l-quħ mirwiefen u x-xita. B'mod poetiku Iżajja qed jgħidilna illi permezz ta' Ġesu Kristu dakinhar li kien rivelat fostna, ċoe imwielet u għex u miet u kien molli lura fis-smewwiet, hawnhekk naraw il-barkiet illi ġabilna ġvera. L-aċċettazzjoni quddiem Alla, il-protezzjoni mill-ġustizzja tal-Alla u illi nkunu mnatfin mill-ħmieġ tat-tnub tagħna. Tabad dak rajna fil-Salm min fost l-Allat u Alla kbir daqshekk. Frattant nħossuna konxi u ħatja li l-Alla sikwit inċeknuh. U sikwit nillimitawh bid-dubji tagħna, bl-inċertezzi tagħna. Alla kbir. Tista' tkun mistoqsija tajba meta jekk insaqsi min hu Alla għalik. Però tweġiba tista' tkun ħażina. Mhux vera. L-aħjar li nsaqsu min hu Alla. Min hu Alla? Fir-realtà min hu Alla? Għaliex l-Alla jeħtieġ li aħna nersqu lejh u nqimuh mill-ispirtu tagħna, ċoj onestament, sinċerament, mir-ruħ tagħna, mhux għal-wiri, imma wkoll imuh skont il-verità. Ġesu jassigurana li Alla qed ifittex dawn it-tip ta' adoraturi, dat tip ta' ejjiema li nersqu lejh sabiex iva nixteħtu qudiemu u nirrikonoxxuh bħala l-bidu t-tmiem ta' kollox. L-istħajjil ta' moħħna x'nista' nimmaġina dwar Alla ma joħġ. Anzi, meta Alla nippruvaw nimmaġinawh dik hija idolatrija. Dik hija idolatrija illi l-idolatrija hija libell kontra il-verità tal-Alla. Meta ngħidu libell ġifieri akkuża serja imma falsa. Alla tagħna ktieb, il-Bibja mqazza hija ktieb tiegħu u hija ktieb dwaru. Mhix ktieb dwarna, primarjament hija ktieb dwaru. Fejn Alla jurina minnu jiddeskrivilna lil nnifsu sabiex inkun nistgħu nitlu permezz tal-Medjatur Ġesu nitlu f'relazzjoni aċċettabbli qudiemu. Bħala Knisja wkoll dak li nemmnu dwar Alla, dak li nxandru dwar Alla, tajjeb, jirrifletti x'kwalità ta' kongregazzjoni aħna. Jekk aħna ħsibna biex nxandru illi Alla irid l-ewwel qabel kollox, illi jagħtik is-saħħa, li jagħtik il-suċċess, li jagħtik il-prosperità u jagħtik rikkezzi, qed tifhem, dak huwa idolu. Dak mhuwiex Alla tal-Bibja. Meta ngħidu li Alla jrid illi isalva l-persuna sħiħa tiegħek. Ir-ruħ inġisem, illi jrid jaħfrinna, jrid jagħmilna paċi miegħu u jridna li nimxu miegħu fil-perfezzjoni iva.
hemmhekk nkunu qegħdin naqblu aktar ma' xtajt l-Iskrittura. Il-pastor Amerikan John Piper infatti jgħid jiena insebbaħ l-Alla supremament meta ngawdih bil-qalb. Ma dan isir biss emozjonaliżmu vojt fejn dak il-ferħ mhuwiex imqanqal u sostnut b'fehmiet veri dwar Alla. Nistgħu nkunu eċċitati, nistgħu nkunu wkoll imqanqla u nistgħu nkunu emozzjonati meta nitkellmu dwar Alla, tajjeb, però jekk il-fehma tagħna dwar Alla ma taqbilx ma tal-Iskrittura, hemmhekk dak isir biss emozzjonaliżmu vojt. Illa ma jiswa xejn. Għar minn hekk huwa kundannabbli. Għax Alla jridna illi nżommu lilu jien u Alla sidek ma jkollokx Alla toħra qudiemi. U allura l-ambizzjoni tagħna tkun illi aħna nfittxu, illi nsiru nafu illi Alla kif ta' bilħaqu. Kif ta' bilħaqu. U snin tappona fatti jgħid illi l-oħla romanz illi jista' jkollna jiena u int hija illi nkunu maħbubin minn Alla. U l-ikbar tfittxija hija li insibu lil Alla. Dan huwa l-iskop għalfejn Alla ħalaqna. Matul l-Iskrittura Alla jrid jurina anke minn issa x'tip ta' Alla hu. Fil-waqt li Alla jikkundanna, Alla Trinità jikkundanna kwalunkwe Alla oħra, tajjeb, Alla jridna illi nersqu lejh u nistqarru kif ta' bilħaqu. Bibja semmit ħafna attributi tal-Alla. L-attributi huma l-karatteristiċi tal-Alla. Modi kif niddeskrivuh l-Alla. L-infinità tal-Alla. Li Alla huwa bla qies vera, il-glorja tiegħu, is-sebħ tiegħu. Il-fatt li Alla ma jinbidilx. Il-mixja ta' żmien l-Alla ma tibdlux u Alla li jibqa' l-istess. La se jtjieb u lanqas jeħżien. L-eternità tal-Alla illi qatt ma kellu bidu. L-omnipreżenza tal-Alla li Alla jinsab kullumkien. L-omnixjenza tal-Alla li Alla jaf assolutament kollox. Kollox. Il-erf tiegħu, il-fedeltà tiegħu li Alla jżomm il-patt ma' mhux vera. L-imħabba tiegħu, il-grazzja u l-ħniena u l-kumpassjoni u t-tjieba dawna sikwit nsemmuhom vera, sikwit nsemmuhom u bir-raġun u nitennew fihom. Xi Kristjani jiddejqu meta nsemmu ngħidu li Alla huwa sovran. Li Alla jagħmel skont ma jogħġbu bil-erf u t-tjieba tiegħu. Alla huwa sovran, mhux jien li mexxi ħajti, Alla li mexxieli. Alla huwa s-sit tas-sema u l-art. Alla huwa wkoll inviżibbli, ma narawx. Alla huwa wkoll inkomprensibbli, ma nistgħux niskandaljaw, ma nistgħux nifhmu għal kollox il-modijiet tiegħu. Anzi il-modijiet tiegħu fil-providenza tiegħu huma ħafna drabi misterjużi. U jħawduna vera, għalfejn jiġri hekk, għalfejn jiġri hekk. Vera? Kull darba mistoqsijiet f'moħħna. Appuntu, għax Alla huwa inkomprensibbli. Alla huwa ma nistgħux illaħqu mal-fema għarfa tiegħu. Dusija tal-Alla. Sikwit insemmuha tant importanti fl-Iskrittura, tissemma aktar minn kull attribut ieħor. Il-dusija tal-Alla, li Alla huwa pur, Alla huwa safi. L-impeccabilità tal-Alla. Alla mhux biss ma jagħmilx dnub jew ħażen, imma impossibbli li jagħmel il-ħażen. L-omnipotenza tal-Alla, li Alla kapaċi jagħmel kollox, kull ma jogħġbu skont il-għan tiegħu. Il-ġustizzja tal-Alla, it-trascendenza tal-Alla huwa lil minn dal-ħolqien tagħna. Imma wkoll l-immanenza tal-Alla, li Alla jinsab fil-ħolqien, fih ngħixu nitħarku u għandna l-eżistenza tagħna, jgħid l-Apostlu Pawlu. Frattant hemm xi attributi fl-Iskrittura illi rari jew qatt ma jissemmew. Rari jew qatt. Jew forsi jissemmew qatt ma ndenjajna ruħna illi nistħarġu nara x'inhuma dawn l-attributi tal-Alla. Illum se nittekkiljaw, se niddiskutu l-attribut tal-ġmiel tal-Alla. Alla huwa sabiħ. Smajni għaddi xi darba?
Alla huwa sabiħ. Imma smajna xi diskors dwar dan l-attribut ta' Alla? Illum u fit-3 ġimgħat li ġejjin jekk Alla jrid se niddiskutu 4 attributi illi rari nsemmu jew ukoll kattiverija li nfusna naħarbuhom. Nafu li fl-iskrittura, però titkellimx dwarhom. Nafu dwar il-ħniena u l-imħabba tAlla, esperjenza għajnija vera, rċivejna l-maħfra minn għandu. Nafu dwar il-fedeltà tiegħu li kapaċi jżommna. Però illum ħanibdew fuq dan il-kors qasir ħanitkellmu dwar il-ġmiel tAlla. Il-ġmiel tAlla. Ifisser li Alla fin-natura tiegħu huwa attraenti infinitament. U għaliex allura ħafna nies mhumiex attirati li Alla, mhumiex miġbudin lejn Alla. Da bħal meta għandek ħanżillart li mdorri jgħix taħt il-blata vera u jħobb id-dlam. Meta tikxef il-blata, dak il-ħanżir jitkebbe fih innifsu għax ma jissapportix id-dawl. Id-dawl huwa sabiħ. Dak id-dudu ma jissapportihx. Alla huwa sabiħ, il-bniedem huwa maħmuġ, mbiegħed minn Alla, u għalhekk ħafna nies flok ma jitaxqu bil-ġmiel tAlla jaħarbu minnu u ma jidux ikunu jafu minnu, jafu bih. Alla huwa attraenti infinitament, Alla huwa affaxxinanti. Xi ħadd qal li Alla huwa misteru trement u affaxxinanti. Li għandu jattirana. Għaliex Alla jippossiedi kull ma hu desiderabbli, kull ma wieħed jista' jixtieq jinsab f'Alla. Jinsab f'Alla fil-milja tiegħu, fil-perfezzjoni tiegħu. Stephen Charnock, teologu Ingliż tas-seklu 17, jgħid il-qawwa hija d-drieħ tAlla. L-omnixjenza hija l-għajn tiegħu, il-ħniena hija l-għaxqa tiegħu, l-eternità hija l-età tiegħu, iżda l-quddusija hija l-ġmiel tiegħu. Wara minn issa nistgħu bħalma ħafna drabi naqdu il-ħniena u l-grazzja u l-kumpassjoni u s-simpatija ta' Alla lejn għall-bnedmin, naqduhom flimkien, tajjeb, hawnhekk ukoll Charnock qiegħed jaraf illi Alla huwa sabiħ minħabba l-glorja u l-qdusija tiegħu. Tant huwa unikament perfett, tant huwa unikament safi, illi ta' bilħaq l-iskrittura tajt kemm il-darba u semmi il-ġmiel tiegħu. Filosofikament, kull ma nistgħu naħsbu dwaru, nistgħu npoġġuh fi 3 kategoriji: it-tajjeb, il-veru u s-sabiħ. Okay? The good, the true and the beautiful. Dawk ma 3 kategoriji filosofiċi fuq it-tajjeb nifhmu kemm huwa importanti li nagħmlu t-tajjeb. Il-veru, ovvjament, bħala Kristjani Evanġeliċi inħobbu l-verità u nafu fejn hija l-verità fl-Iskrittura mqazza, però kemm nitkellmu dwar is-sabiħ. U kemm napprezzaw is-sabiħ. Kemm qegħdin nfittxuh is-sabiħ. Meta darba tkellimt kont qed nagħmel studju tal-Bibbja ma' grupp żgħir ta' nies, infatti wieħed illi kien Kristjan bħali beda bħalli kieku juri bil-mossi u anke bil-kliem aktar tard illi dan qed mhux importanti. Għalfejn titkellem fuq il-ġmiel. Tibgħu allura naraw kemm aħna forsi difettużi, żbilanċjati. Tajjeb? Iva, it-tajjeb, iva, il-veru, però rridu ngħidu jekk irridu nkun fidili l-Iskrittura illi s-sabiħ. Għaliex is-sabiħ? Għax kull ma hu sabiħ jinsab f'Alla. U kull ma naraw madwarna huwa riflessjoni tal-ġmiel tAlla. Alla huwa norma, Alla huwa l-kejl ultimu ta' dawn it-3 kategoriji bażiċi
tat-tajjeb, tal-veru u tas-sabiħ. U s-sin ta' Ippona jgħid missieri supremament tajjeb huwa isbuħija ta' kull ħaġa sabiħa. Wow. Missieri supremament tajjeb huwa sbuħija ta' kull ħaġa sabiħa. Inħarsu madwarna u naraw diversi ħwejjeġ sbieħ. Jidu nammettu wkoll illi fid-dinja tagħna hemm affarijiet koroħ, vera? Imma koroħ għala. Meta Alla ħalaq id-dinja oriġinarjament, x'kienet il-pronunzja tiegħu? X'kienet il-fehma l-opinjoni tiegħu dwar ix-xogħol li kien għamel? U Alla ħares lejn kull ma kien għamel u qal li huwa tajjeb wisq. Tajjeb wisq ma daħal id-dnub. Il-kruwa, it-traċedja, id-disfatta tad-dnub. U allura qegħdin ngħixu f'dinja li hija issaħtjata. Bl-araq ta' ġbinek taqla ħobżok, l-art tnibbidlek l-ollieq u x-xewk. Għalhekk ukoll għaw il-kruwa fid-dinja. Però għal min għandu l-għajnejn tal-fidi, kapaċi jħares madwar u jara d-dinja imxabba. Id-dinja hija tqila bil-ġmiel tagħha. Anke meta għadha dinja illi qatt Alla jrid jirrinova. Qatt irid jerġa' iġeddidha fil-perfezzjoni tagħha għall-eternità. Fejn niltaqgħu mal-sbuħija tal-Alla? Żewġ min-nies għal Alla li jgħixu fl-antik, David u Mosè. Jiċċelebraw it-tnejn il-ġmiel tal-Alla. David f'Salm 27 vers 4 pereżempju jgħid jiena ħaġa waħda tlabt mingħand il-Mulej. U se nibqa' infittixa. Illi jiena nammar fid-dar tal-Mulej il-jiem kollha ta' ħajti biex nara l-ġmiel tal-Mulej u nimmedita fit-tempju tiegħu. David hawnhekk sultan, raġel tal-familja, okkupat b'ħafna proġetti u b'ħafna xogħol. U frattant qed jgħid irrid nikkonċentra ħajti fuq ħaġa waħda. Ħaġa waħda. Ħaġa waħda jiena tlabt mingħand il-Mulej. U dik se nfittex. L-impenn tiegħu kien illi ħajtu tkun pursuit, tfittxija waħda għal dil ħaġa illi jiena nammar fid-dar tal-Mulej il-jiem kollha ta' ħajti. Xi ħaġa li jgħidu wkoll f'Salm 23 vera, hekk jispiċċa. Imma għalfejn irrid jammar fid-dar tal-Mulej, għalfejn irid tkun qrib tiegħu. Meta ddaħħal xi ħadd id-dar vera għax tafdaħ, ħabib tiegħek, forsi ħajjekol miegħek, id-dar huma nies jindaħlu nies tal-qalba, nies li nafdawhom. Vera? Hawnhekk David qed jaraf li Alla ospitali, Alla jilqa' f'daru lilna bnedmin. Biex ikollna tal-privileġġ li naraw il-ġmiel tal-Mulej u nimmedita fit-tempju tiegħu. Il-ġmiel tal-Mulej hija l-ħaġa li għandha tattirana lejh, vera? Mosè wkoll illi ħallilna l-uniku salm tiegħu, Salm 90, l-aħħar sentenza ta' dak is-salm jgħid ħalli l-ġmiel tal-Mulej Alla tagħna jkun fuqna. U stabilixxi xogħol idejna fuqna, iva stabilixxi xogħol idejna. Mosè fil-xuħija tiegħu wara li ħaħsib il-poplu għal 40 sena fid-deżert, vera, u wassalhom sal-frontiera tal-Kanan, tajjeb, hawnhekk qed jgħid ħalli il-ġmiel tal-Mulej. Jekk taqraw fil-Bibja tagħna, ħalli l-grazzja tal-Mulej. Però l-istess kelma li juża David, nuqam, hija l-istess kelma li juża Mosè hawnhekk. Tajjeb, kelma li tfisser bażikament ġmiel. Tista' tfisser favur, grazzja, però ħalli l-ġmiel tal-Mulej Alla tagħna jkun fuqna. Meta Alla jiddi bil-ġmiel tiegħu fuqna, inkunu ta' bilħaq nies imbierka. Alla huwa sabiħ u jħobb is-sabiħ. Alla huwa sabiħ u jħobb is-sabiħ. Speċjalment iħobb il-Messija tiegħu.
li għadna kif qrajna fi Żajja 4, vera, f'dak il-jum il-ferra tal-mulej se tkun sabiħa u glorjuża. Meta Ġesu resaq lejn Ġwan il-Battista biex jitamet minnu, tajjeb, il-leħen mis-sema xed dwaru għal dan u ibn il-maħbub li fih jiena nitaxxa. Fiex nitaxxu aħna? Fis-sabiħ. Fis-sabiħ. Il-traċedja ta' żminijietna hija. Il-kultura, is-soċjetà tagħna qed ġelna u qiegħda tibbombardjana biex niċċelebraw l-ikraħ morru fi kwalunkwe mużew barra minn Malta, mużew kontemporanju, u tajt dax ġennu id-dekadenza tal-bniedem li waslet tant li jiċċelebraw l-ikraħ. L-ikraħ. Picasso, x'qalilu meta intervistawh u għalulu int tant kapaċi, u rejta li inti kapaċi meta kont għadek żagħżugħ, taf bitter. Għalfejn tagħmel dat tip ta' pitturi koroħ. Għalilhom in-nies jridu l-kruwa u ntihom il-kruwa. U dik li qed tipprova id-dinja tbellanna llum. L-ikraħ huwa sabiħ, l-ikraħ huwa ikraħ. Is-sabiħ huwa sabiħ. Quddiem Alla il-Messija tiegħu Ġesu Kristu huwa sabiħ. F'dak il-jum il-ferra tal-mulej se tkun sabiħa u glorjuża. U l-frott tal-art se jkun l-orgolju t-tiżjin tal-meħlusin ta' Iżrael. Ma wkoll Alla jara sabiħ, x'jara sabiħ iktar Alla? Apparti il-Messija tiegħu, il-Knisja tiegħu. Il-Knisja li tant aħna kultant nikkalpestaw, illi maħniex fidili leha, u maħniex qegħdin nagħtu l-almu l-abbiltà kollha tagħna biex titqawwa u tikber, għal Alla hija sabiħa. Nfakkarkom illi l-Knisja hija x-xogħol t'Alla illi għadu ma temx, għadu qed jaħdem fil-Knisja t'Alla. Tajjeb, bħal meta għandek skultur, tajjeb, u qed jonqox, tajjeb, mhux tajlu isma' dak ġebla qed nar, le, għadha mhix lesta. Għadha mhix lesta. Kellimni meta tkun lesta. U l-iskrittura infatti tajt l-istess ħaġa. Salm 45 jgħid imbagħad is-sultan Alla l-missier, is-sultan se jixtieq il-ġmiel tiegħek għax hu sidek mil qudiemu. Alla se jixtieq il-ġmiel tagħna. Alla li għamilna mhux biss tajbin, mhux biss illi nixxenqu għall-verità, ma jagħmilna sbieħ qudiemu. Sbieħ qudiemu. Il-Knisja tidher qudiemu Pawlu jgħid li Kristu talu nnifsu għall-arusa tiegħu, il-Knisja, biex jagħmilha tidher qudiemu Knisja glorjuża, bla teba, bla tikmixa u bla xejn minn dan, ma biex tkun Knisja sabiħa qudiemu, l-arusa tiegħu, mhux vera. Għal min jaqra l-anja ta' Salamon il-Kantiku, il-ċelebrazzjoni tal-imħabba bejn ir-raġel u l-mara, ħafna nies jarfu hemmhekk ukoll il-rabta ta' mħabba bejn Kristu u l-Knisja tiegħu, u bir-raġun. F'kapitlu 4 vers 7 jgħid int għal kollox sabiħa qed jgħidilha l-arusa. Int għal kollox sabiħa għażiża tiegħi u m'hemm ebda difett fik. Alla ħares lejna u għandna difetti aħna kemm trid għandna difetti, però ma jarawhomx dawk id-difetti. Għaliex huma maħfura. Alla ġustifikana. Alla għata sentenza favur tagħna bħala nies bl-ħtija. Alla libbisna bil-libsa bajda ta' ibnu Ġesu Kristu, għalhekk jarana sbieħ. Aktar tard fl-istess anja. Smajtu għażgudi. Min din li tħares l-isfel bħaż-żernieq? Sabiħa bħal-qamar, tiddi bħax-xemx, tremenda bħal eżerċtu bl-istendardi. Qabbel lill-Knisja maż-żernieq u jutira x-xemx. Tajjeb, min ma jqafx u jħares daqsxejn u jgħid wow, xi ġmiel, vera kull darba li jagħmel kapolavur jisboħ is-sema bl-oranġjo, bl-aħmar, bl-isfar, bil-blu, vera? U biddik it-taħlita ta' sħab. M'għandniex ix-xort li naraw l-Aurora Borealis bħalma jagħmlu n-Norveġiżi.
Il-ġmiel tal huwa mifrux mad-dinja kollha. Għandek tip id-dar jismu The Art of God. L-arti talla. Jikkonsisti biss fi stampi ta' kull partit tad-dinja bil-ġmiel kollu tagħha. Ħalla jitaxxa partikolarment qed ngħid fil-knisja tiegħu, fil-mifdin tiegħu. Sabiħa bħal qamar. Sabiħa bħal qamar. Jien ngħidha snin din u konvint minna l-qamar huwa l-iżjed oġġett sabiħ nistgħu naraw bajnejna. Ix-xemx hija sabiħa wis, ma tissapportix imma l-qamar hija l-qamar għalija huwa affaxxinanti, misterjuż, bżonjuż għad-dinja vera, mingħajru maħniex kapaċi ngħixu. L-oċeani jsiru il-maqiet u l-ħajja eventwalment fuq l-art tmut. Sabiħa bħal qamar. Il-qamar utli huwa wkoll sabiħ. Sabiħ. Jimla, jonqos vera, tiddi bħax-xemx, tremenda bħal eżerċitu fl-istandardi. Din hija l-opinjoni tagħha fuqna il-miksubin tiegħu. U allura rridu nsaqsu, x'se tkun, jew x'se jmissa tkun ir-reazzjoni tagħna issa li nafu li Alla huwa sabiħ? Se tkun ir-reazzjoni tagħna. Irridu l-ewwel nett napprezzaw kull ma huwa sabiħ fin-natura. Il-għax Alla poġġina fuq din l-art, tajjeb? U kull fejn immorru qegħdin nirfsu l-art, ħamrija, blat, tarmak, tajjeb qegħdin fuq din l-art. U Alla jridna li ħarsu madwarna u mhux sempliċement naraw, imma nosservaw. Nosservaw. Anke jekk taqbad sempliċi warda salvaġġa, lelluxa, u tara l-ġmiel tagħha, il-perfezzjoni tagħha, il-petali kif ħarġu dawn. U fetħet. Vera? Alla jtina lezzjoni anke mill-affarijiet ta' madwarna. Mill-affarijiet ta' madwarna. Min kif roqqati u ħsib il-flieles tagħha. Vera? Għandek il-fedeltà tal-hemmhekk. Meta ħarsu l-muntanji sfortunatament hawn Malta m'għandniex, ma ħsib jiena l-kol kemm aħna rajna xi tip ta' muntanji. Dik id-dinjità, dik it-timenza. Meta tara dik il-grandjożità ta' art tira l fuq, tixxabbat li s-sema, tinħeba bisħab. Min mhux kapaċi li jgħid kemm hu sabiħ l-emil tagħna. Vera? Kemm hu sabiħ l-emil tagħna. Rridu nitaxqu b'dak li hu sabiħ fin-natura u fl-arti. Il-għaliex jekk għandna artisti u kompożituri u mużiċisti u kittieba illi Alla tom da don biex jesprimu l-kreattività tagħhom. Alla tawlhom dak id-don. Alla huwa l-kreatur u li għamilna wkoll kreaturi żgħar li kapaċi noħolqu. Kapaċi noħolqu. Hawn min b'4 ingredjenti sempliċi għamillek platt mill-isbaħ u mill-itjeb. Vera? Mhux kapaċi jagħmilha. Hawn min biftit kuluri għamillek pittura sabiħa wkoll. Tajjeb? Iva, importanti li nkunu nies ta' etika tajba, nies li nobdu lil Alla, imma Alla jridna wkoll nkunu nies estetiċi. Illi nammiraw is-sabiħ. Għax is-sabiħ kull fejn jinsab huwa s-sabiħ tiegħu. Ma ġietx kombinazzjoni, huwa s-sabiħ tiegħu. Alla tagħna ktieb u dal-ktieb huwa sabiħ. Fis-sens tant fih varjetà il-Bibja, kollezzjoni ta' 66 ktieb. Miktuba minn xi 40 awtur differenti. Vera? U il-ġeneri tal-kodba huma fiha l-poeżija, hemm l-istorja, hemm il-parabboli, hemm l-apokalittika, minn kollox hemm fil-Bibja. Per eżempju, xi wħud mis-salmi huma tant artistiċi illi jagħmellek kull bidu tal-linja, tajjeb, l-ewwel jibda A, imbagħad B, imbagħad C, imbagħad D, E, F, G, ovvjament bil-alfabet Ebrajk. Però tara is-sena ta' dawn il-kittiba li kitbu ħallewna dawn anke il-kodba ċkejknin u tant sbieħ. Min qatt ara il-ktib ta' Rut u jgħid dan huwa kapolavur. Kapolavur. Storja li ġrat ta' vera, però miktuba bħala storja ta' mħabba. Il-kol kemm aħna ħobbu l-istorja tal-mħabba vera, jew il-tib ta' Ester. Il-tib ta' Ester. Illi għandek storja għal darb'oħra ġrat vera,
Però kif il-miktuba b'dik it-tensjoni, b'dik id-drama fija, li taħseb l-affarijiet qegħdin jiġu b'kombinazzjoni u frattant hemm lid tal-providenza tal-Alla li qed tmexxi l-mogħdija tan-nies. Kemm id-dewwa tiegħu kif ukoll dawk illi huma fil-favur tiegħu. Il-paraboli ta' Ġesu. Memorabbli, stejjer sempliċi, però qabad kwalunkwe antoloġija ta' novelli u tara illi ikun hemm xi parabola waħda jew tnejn ta' Ġesu. Li forsi l-aktar renomata is-Samaritana tajb. Kulħadd jafa. Jew il-fennafiena. Daw paraboli stejjer maħdumin bis-sena. Rakkontati bis-sena. Kull ma jagħmel Alla huwa sabiħ. Ma rridux immorru fl-estrem. Ma rridux issa ngħidu is-sabiħ u s-sabiħ biss. Kollox fil-bilanċ tiegħu. It-tajjeb, il-veru, is-sabiħ. Ma rridux niżbaljaw bħalma żbalja John Keats f'wieħed mis-sunetti tiegħu fejn qal il-ġmiel u verità, il-verità hija ġmiel. Da kull ma taf fuq l-art u kull ma teħtieġ tkun taf. Tidher sabiħa, tidher impressjonant però mhix vera. Mhix vera. Għandna bżonnu l-ġmiel. Il-ġmiel iferraħna, però il-ġmiel mhux kollox. Il-ġmiel mhux kollox. Ara tfajla għaddejja, gustusa, sabiħa, proporzjonata u kollox. Però mbagħad malli toqrob leha issiba giddieba u għajjura. Hija tfajla verament sabiħa dik? Fuq l-evalwazzjoni tal-Alla? Le. Proverbji 31 fejn għandna deskrizzjoni tal-mara ideali, tal-mara eċċellenti, infaħra minn żewġa. Jgħid il-ħlewwa hija għerq u l-ġmiel huwa fruqa. Iżda mara li tibża mill-mulej, dini li tkun infaħra. Ġewwa qed jgħid akkost illi ma tkunx mara sabiħa, l-importanti fuq kollox hija li tkun mara li tibża mill-mulej. Hemm li jibda l-ġmiel tagħna. Hemm li jibda l-ġmiel tagħna. Però rridu nirriflettu ftit fuq din il-realtà tal-ġmiel. Francis Bacon, pereżempju, jgħid li l-ġmiel innifsu huwa xbija sensibbli tal-infinit. Alla li huwa viżibbli jurina nnifsu fil-ġmiel ta' madwarna. Jekk għandna għajnejn biex jaraw. Jekk għandna għajnejn biex jaraw, mhux vera. Il-ġmiel huwa wieħed minn dawk l-affarijiet li ma jwaslux għal dubju f'Alla. Meta tara xi ħaġa verament sabiħa, il-qalb umana isa minna nfissa tintrefa'. Vera, spontanjament. U tintilef f'sens ta' għaġeb, f'sens ta' meravilja. F'sens ta' meravilja. Mija forda li jsifer u jara ambjenti differenti minn tagħna ħana ngħixu fuq biċċa blata żgħira, tajjeb, ikun qiegħed ipoġġi lil nnifsu biex jammira aktar il-ġmiel tagħna. Però tista' tiftaħ it-televiżjon u tara dokumentarju fuq in-natura vera. Il-ġmiel tiegħu. Fejn tara s-soba tal-Alla x'kapaċi jagħmel, awtur Amerikan jgħid li l-ġmiel huwa l-kalligrafija tal-Alla. Kalligrafija hija l-handwriting. Il-ġmiel huwa l-kalligrafija tal-Alla. Alla li jikteb li tikkomunika magħna fl-iskrittura ċertament, supremament. Imma ma jħallina imkien u f'ebda waqt mingħajr ma jkellimna. Għax kull fejn ħarsu qegħdin naraw il-handwriting tiegħu fis-sema, fl-art u kull imkien. U allura qatt ma rridu nitilfu l-opportunità li ngawdu sliem għax bekk il-ġmiel għax nkunu qegħdin ngawdu l-Alla. Is-sors ta' kull ġmiel. Alla huwa sabiħ u jrid is-sabiħ. Irid is-sabiħ u jitaxxaq bih. Pereżempju, meta ordna lil Mosè biex jibni t-tabernaklu fid-deżert, tafu kif kienet bil-bitħa kbira fejn kien hemm l-artal tas-sakrifiċċju, l-lembija fejn jaħaslu l-qassisin, mbagħad jerġa' l-post qaddis u l-post l-aktar qaddis. Alla taħ dal-mudell il-Mosè.
وقال له قيس تبنيح فوق الموديل تاعتك. وكان صبيح. في الفيرس الكلمة بير اكزامبل اسودو 28 فيرس 2 اسمعوا شايلو اللي انت عندك تعمل البيس مقدس اللارون خوك تاع جيح وتاع زينة شنو؟ جميل اللي منا عندنا كلمة الزين. للبيس تاع الأساس الكبير كان يكون تاع جيح وتاع زينة. امباتو كول في كابيتلو 35 فيرس 34. وتاهو كول الدون اللي يعلم تتكلم عوك دوار راجل تاع السنة اسمه بساليل. تاع الدون اللي يعلم ساو ليلو وكان للأغولياب متربوطة دان ليلهم امليهم بالدان باش يخدموا كل شغل تاع نقاش تاع ديسينياتور وتاع الراس في الفيولا في الاحمر داميني في السكارلات فلازلفين وتاع السيج وباش يخدموا كل شغل ويعملوا كل شغل تاع ارتي. الله ريتك عارفين ريتك اش وهلا صبيح متى بنى التمبيو تفتكروا البنية مانيفيشنتي متى جاسو كان داربة فوق لورد فوق اللوليا تاع الزبوج رسقوا له الدشيبلي وشقالوا له لوقا 21 فيرس 5 جبدوا له الاتنسيوني على كيف التمبيو كان مزين بحجر صبيح ووتيت. حجر صبيح ووتيت. ملا نريدو نبداو باش نبرزاو كم هو كم هي الله يورينا سبوهية تياو في الناتورا في الارتي اللي تنساب الكل مدوانا بيرو مبعد وكل نريدو نرفلتو الجميل تياو في الكوندوتا تاعنا. ده هو بوينت امبورتانتيسيمو. نريدو نرفلتو نريدو نورو اللي الله وصبيح بالمود كيف احنا نمشوا نجيبوا روحنا مشغولين من جورناتا على الاخرى. سبوهية انترنا الله حارس للقلب فيرا انا حارس للقشطة برا. بس سبوهية انترنا هي اكثر امبورتانتي من سبوهية استرنا. وذاك هو البارير بروبيامنت اللي تا لابوستو بيترو للنساء اللي انسرتاو من الزوجين رجال اللي كانوا عندهم مش كريستياني قال لهم خلي التزيين تاعكم ما يكونش تزيين من برا بحال بيان المشطه تاع الشعر الدندين تاع الداب والتلليش تاع البيس اما هاي يكون تزيين من جوا البنيدم مهبي في القلب داك اللي ما يتحسرش مزين بسبيرتو جويته تسليم اللي هو بريتسيوس حفنا فاينين الله. ديك الكونسنتراسيون تاعنا مش بس تاع النساء تاعنا الكل اللي نكونوا مزينين فوق جوا بسبيرتو منسوات بسبيرتو اوملي بالمحبة فوق كلش. المحبة والسنين تاع بونا يايت أكتر ما تكبر في المحبة أكتر تصير صبيح. عش المحبة هي الجمال تاع الروح. أتحسب نفو ضلني أكتر ما تكبر في المحبة أكتر تصير صبيح قدام الله. عش المحبة هي الجمال تاع الروح. واللورا طيب الموضوع تنتهي الأخوة بنجونا تاع اللهرة إمقار بمجبتنا نكونوا قاعدين نكونفينشوا الخطيهور إلى الله وصبيح. طيب ليرة الانفيديا السوبرفيا تستطيع اللي دعموا مع فايد زبيح جرتا مثل لا مرمان سوتودني سبيرتو تا عادي سبيرتو تا مغفرة امو الجمال تاع البني ادم. باولو للتيتو infatti متى كتب له قال له اللي عنده يودع بالقدية باش يسمعوا من سيدهم ما يسرقوش اما يور اللي هما فديلي على كلش اللي هما فدابلي تم يفضم باش يسبخوا التعليم تاعنا السلفاتور تاعنا في كلش باش نسبخوها باش نعملوه صبيح باش نعملوه اترينت قدام حتيهر. انا مساج اللي الدنيا ترزستيح علاش؟ عشان نبداو باش نتكلموا الدوار على الحليق
għal qaddis u ġust. U mill-ewwel jinġibdu. Mill-ewwel. Imma meta jaraw il-kambjament li Alla kapaċi isawwar fina fl-imġiba tagħna radikalment differenti minn tal-mitlufa. Hemmhekk inkunu qegħdin it-tagħlim tagħna nkunu qegħdin nagħmluh attrajenti lil ħadd ieħor ukoll. It-tielet punt, kif għandna nwieġbu għal ġmiel ta' Alla. Konvinti li Alla huwa Alla sabiħ, Alla ta' ġmiel, u David ried li jkun qrib tiegħu biex jitaxxaq bil-ġmiel tal-mulej. Rridu nersqu lejh u nqimuh fil-ġmiel tal-qdusija. U ħsieb li huwa ripetut ħafna fl-iskrittura, speċjalment fis-Salmi, Alla rridu nħobbuh fil-ġmiel tiegħu. L-attributi kollha tiegħu jagħmluh sabiħ l-Alla, jagħmluh sabiħ. Ma nix nqgħu fin-nasba li nikkonċentraw tant fuq imħabtu li ninsew il-ġustizzja tiegħu, il-ġustizzja tal-Alla hija wkoll sabiħa. Hija wkoll sabiħa. Iżajja 120 vers 5 jgħidilna f'dak il-jum ikun il-mulej tal-eżerċiti kuruna ta' glorja u diadema ta' sbuħija għal bqija tal-poplu tiegħu. Meta Alla iżejjinna bih innifsu. Diadema ta' sbuħija. U allura meta nersqu lejh Alla, rridu nersqu lejh fil-ġmiel tal-qdusija. Salm 29 biex nurikom din l-idea meta nersqu lejh Alla. Ejju nersqu mhux b'ipokrizija. Mhux fi stat li aħna qegħdin nożżu dnub fina u jidrilna li Alla se jaċċettana. Idu nqumuh fil-ġmiel tal-qdusija. Salm 29 vers 2. Isimgħuh. Lil-mulej għatu l-glorja li tistħoq l-ismu qimu lil-mulej fil-ġmiel tal-qdusija tiegħu. Hawnhekk għandi maestà. Tara kwalunkwe traduzzjoni bl-Ingliż fil-ġmiel tal-qdusija tiegħu. Fis-sbuħija tal-qdusija tiegħu. Bħala wliedu rridu nivvenerawh, nersqu lejh b'timenza il għaliex kif jgħidilna f'Iżajja 33 vers 17. Għajnejk qatt jaraw is-sultan fil-ġmiel tiegħu. Għajnejna. Qatt jaraw is-sultan fil-ġmiel tiegħu. Xi ħaġa li Ġobb kien jaf fiċ-ċert li jekk ħajġri għalkemm jiena semmut, però b'għajnejja qatt nara lil Alla. U qed jgħid ħa naraw fil-ġmiel tiegħu. Fil-ġmiel tiegħu. Din hija t-tama tagħna. U allura min issa aħna u nitax u fih Alla kapaċi jgħidilna wkoll ix-xewqat ta' qalbna. Għaliex aħna rriduh is-sabiħ vera, rriduh. Jekk niġi fid-djar tagħkom, kollha kemm intkom għandkom id-dekorazzjonijiet u l-istatwetti u amara pulita u sabiħa, Meta l-aħħar mort ma' binti biex tordna kċina, tajjeb, poġġena bil-qiegħda u għamilna ħin twil niddiskutu dwar l-esteti, kif ħadd idher din. U għamlitilna d-disin, kif ħadd idher. Imma din hawnhekk taqbel, dal-kullu jaqbel ma' dan. Għalfejn dan l-ansja ta' kollha, għax aħna nħobbu l-ġmiel. Għalhekk għamilna. Però l-milja tal-ġmiel, il-kompletezza tal-ġmiel li tabilħa jissodisfa huwa falla nnifsu. Tozer jgħidilna jekk inneħħu xi wieħed mill-attributi tal-Alla ma ndajfux lil Alla, iżda ndajfu il-konċett tagħna dwar Alla. Inkunu qegħdin neqirdu lil nfusna. Forsi llum tajtkom ikel biex tirriflettu u taħsbu u tikkonvinċu ruħkom illi ta' bilħaq Alla huwa sabiħ. U qed jagħmilna sbieħ. U din hija proprjament il-programm tiegħu illi minn nies despikabbli, minn nies antipatiċi, minn nies arroganti u kburin u supervi, Alla qed jagħmel nies li jogħġbuh. Knisja glorjuża, knisja sabiħa.
għalih biex aħna ngawdu lilu u gawdi lilna tul l-eternità. Amen.